abadumisi osilalelayo ngezingumusi esithi uJesu Kristu inkosi. Sikumele ukuzobonga uNkulunkulu bangcwele. uNkulunkulu ngithanda ngohlobo engingakwazi ukuchaza. Bazalwana into ebengigula ngiphume ekhaya. Ngike ngathatha isinqumo ngimbona umfana wami eshalaza. Ngathi hayi mamele ngiyofela ekhaya ngiyofela khona. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabonga uNkulunkulu sengiyakwazi ukuma bengavumi ngilale kungavumi ngihlale kodwa njengamanje ngiyeza ukuthi cha ngisesibhedlela. Ngathi hayi phela uma ngivele khona kobe ngivele esibhedlela. Sonke abantu ngiyabonga uNkulunkulu ngomkhosi esiphuma kuwo. Obunzima ngohlobo lwesimanga kungathi 40 days ngangikhona kodwa hayi 12 days hayi. Ubusho bunginya. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela abesebenza ngayo. Kuthe ngolosini lokuqala ngikhulela ngizosha uphepha wakhuleka ngo22. Kwathi wakhulekela kusuka evarsity uzofika ecrash. Ngakhuleka abantu lengangabuza naNyamanakazi. Kuthe kusa ingane yasevarsity egameni lenkosi uJesu eMaritzburg yathi wemali kunendaba ezibhlungu. Kwenze njani uthi eDuty eThekwini ingane ivele yayiphose egridini lala sikhona eMaritzburg ingane ibilahlekile yatholakala isihengile khona njengoba kwerest abehlala khona. Kwawukuthi nje bazalwane ngathi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba kunomoya ofikile ofuna ukuqeda ngengane. Ngathi inkosi ngiyabonga ngekhaya lezi bangcwele. Ikhaya lezi lisiprotecta ngohlobo lwesimanga ngisho kubantwana bethu sebeyalazi udaba ukuthi cha la siphila khona siphila. Alibonge igama lenkosi. Kwathi ngolesine odlule bangcwele okulolelo sine kwathi ngolesihlanu kwafona umama wathi na hayibo bengithi ngiza kuwe sizoxoxa le ndaba ecishe yasehlela. Kwenzeke njani na izingane zethu ezifunda emaqhinga kuvele kwaqhamuka imoto ihamba kupavement yavele yasuka imoto bathelezwe yayisuka imoto yayishayisa imoto zalimali ingane basinda laba kodwa nje ukuthi basinde kanjani kade bedlula khona uthi nje ungane wemali asazi sinde kanjani. Ngithi uNkulunkulu yini le enhle ekwenzele yona. Alibonge igama lenkosi. Kwathi ngolesino landelayo la nje esambweni siseduze komgwaqo sithe sisendlini sezwa kukho lento eqhumayo. Kwathi manje yaqhuma umfana uzaphela ingane yavele yaphenduka ikhumbi yarola kathathu yalala ngocezu yakhoshozela yaphela. Sithe masifika khona akhona uphefumulo sale khona. Ngathi inkosi ekwakwena ngubani uyabona manje baphosela bathi angene umkhosi ukukhuleka lungozi ngisho aba esakhelene nabo webazalwane bangayithatha kancane esiyenzayo basibone sengathi sisangena hayi bantwana siyaphila. Kukhona kuba indaba exoxile ukuthi bayaphuma kwenzekana befundisa bazalwane. Ngike ngathatha isinqumo ngingedwa ngathi weNkulunkulu ngathi inkosi mina ngisishosha sikaba umpostoli ngiyohlala khona ngube namadolo ngoba mina abantu lentabeni kaJehova ngizizelanga ngalethwa ngaphuma mlebusuku ngidumisa ngidudubala endlini mhlawumbe sayatholakala kubaba ngadudubala kuleli side engala ngathi mangithi ngidudubala kade ngidumisa ngaqhamuka nasi indlela kumbe mhlophe ngathi webaba kunendlela ibonayo wayisenda ngala ngaqala ngadideka thema ngitsathidekile waphinde wasenda ngala ngathi baba hayi yiyo lendlu wathi angazike eyasentabeni lendlu. Alibonge igama lenkosi. Sathi siphuma enkosini kwa21 kwathiwa nakho nazoseba bona. Kade sengihlale u9 years ngiphumile ebandleni ngikhonza njengomuntu osangena. Kwathiwa hlala la ulinde abenhliziyo kaNkulunkulu ozokwenza nabo umsebenzi kaNkulunkulu ngalendlela ayifunayo. Kwathi bakumpostoli ethola ufakazi waxoxa into ekuthiwa mina indlela ofanele ngikhonze nayo. Bazalwane baba umpostoli nawe mama umpostoli ngiyisidomo senu nje angiyindawo.